Mu kiganiro giheruka nari nakugejejeho ikiganiro twahawe na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse n'inshingano mboneragihugu ubwo twasozaga icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, aho cyagarukaga ku banyepolitike babibye urwango bagacengeza urwango rwanagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko muri iki kiganiro hongeye kukugezaho bamwe mu banyepolitike 10 bishwe bajeje Jenoside yakorewe Abatutsi bazira ko bagerageje kuyirwanya ndetse no kwikumira. Dr Gafaranga Theoneste ni umwe mu banyepolitike 10 bishwe bajije Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hano mu Rwanda, akaba yaravutse mu 1942. Gafaranga yishwe ku wa 16 Mata mu 1994. Kuva mu 1983 kugeza mu 1988 uyu Gafaranga Theoneste yari umudepite, akaba no muri komisiyo y'imibereho myiza, yafatanije n'abandi gushinga ishyaka rya PSD, agirwa vice perezida waryo wa kabiri. Dr Gafaranga Theoneste yari umwe mu baharaniye amahoro binyuze mu masezerano y'amahoro ya Arusha. Yaharaniye kandi ko abitwaga inyenzi bari barahejejwe imahanga bataha bagafatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Gasasira Jean Marie Vianney nawe ari mu banyepolitike bazije Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, akaba yaravutse mu 1936, yicwa ku wa 5 Gicurasi mu 1994. Mu 1993 yatorewe kuba burugumesitiri wa komine Nyabisindu atanzwe n'ishyaka rya PSD. Gisagara yarwanyije akarengane n'ivangura ryakorerwaga Abatutsi muri iyo komine yayoboraga, afungura abari bariswe ibyitso by'inkotanyi ndetse akomeza guhangana n'abasirikare n'abajandarume kubera urugomo n'ubwicanyi bakoreraga Abatutsi. Uwa gatatu ni Dr Habyarimana Jean Baptiste. Uyu Dr Habyarimana Jean Baptiste yavutse mu 1950, yishwe muri Kamena mu 1994, ariko umunsi n'ahantu yiciwe ntibyabashije kumenyekana. Yari umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda UNR, yabaye prefe wa Perefegitura ya Butare atanzwe n'ishyaka rya PL. Niwe mututsi wenyine wabashije kuba prefe muri icyo gihe. Dr Habyarimana yagerageje guhagarika ibitero by'abicanyi byaturukaga mu zindi perefegitura, bituma Jenoside itinda gutangira byeruye muri Perefegitura ya Butare yayoboraga. Uwa kane ni Kabageni Venansi. Uyu Kabageni Venansi yavutse mu 1944 kuwa 11 Mata mu 1994, nibwo Kabageni yishwe n'interahamwe. Kabageni Venansi yabaye umudepite guhera mu 1988 atanzwe n'ishyaka rya MRND, aza kurisezera ku mugaragaro ajya muri PL nyuma yo kubona ko MRND ryari ishyaka ry'abicanyi. Ishyaka rya PL ryagize Kabageni vice perezida waryo wa mbere, kandi yari ku rutonde rw'abagombaga kuyihagararira mu nteko ishinga amategeko yaguye yateganywaga n'amasezerano y'amahoro ya Arusha. Uwa gatanu ni Kameya Andre. Uyu Kameya Andre yavutse mu 1946. Kameya yishwe muri Kamena mu 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi, akuwe muri Saint Paul ku tegeko ry'uwari perefe wa Kigali Colonel Renzaho Tarisisi hamwe na General Rora Munyakazi. Kameya Andre yari mu bashinzwe ishyaka yari mu bashinze ishyaka rya PL. Yari umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwaga Rwanda Rushya cyahanganaga n'ibindi binyamakuru byari bishyigikiye ubutegetsi bwa MRND nka Kangura ndetse n'ibindi. Yashyize ahagaragara bwa mbere amafoto y'inkotanyi avuga ko ari abana b'u Rwanda batahutse mu nkuru ye yise u Rwanda mu Rundi. Uwa gatatu ni Kavaruganda Joseph. Kavaruganda Joseph yavutse mu 1935, hanyuma ku wa 7 Mata mu 1994 nibwo Kavaruganda Joseph yishwe n'abasirikari barindaga umukuru w'igihugu. Yamenyekanye cyane kuva muri 1991 aho yatangiye gutotezwa azira kurwanya politiki y'amacakubiri ya Perezida Habyarimana n'ishyaka rya MRND. Yagize uruhare rukomeye mu isinywa ry'amahoro y'amasezerano y'amahoro ya Arusha. Yishwe ari perezida w'urukiko rwarindaga ubusugire bw'itegeko nshinga.
Kayiranga Charles yavutse mu 1947 kuwa 7 Mata mu 1994. Kayiranga Charles hamwe n'umuryango we bishwe n'ingabo zarindaga umukuru w'igihugu. Yahoze muri Minisiteri y'Ubucamanza, aza no kuba umuyobozi mukuru directeur de cabinet muri iyo ministeri. Yabaye kandi mu ba mbere bayobotse ishyaka rya PL. Kuva mu 1994 Kayiranga Charles yakomeje guhigwa ku buryo kenshi atatahaga iwe akodesha ahandi. Uwa munani ni Mushimiyimana Jean Baptiste wavutse mu 1954 mu ijoro ryo kuwa 3 Mata mu 1994. Mushimiyimana Jean Baptiste n'umuryango we bishwe n'abasirikari barindaga umukuru w'igihugu. Yari agronome wa commune Kigembe muri prefecture ya Butare mu mushinga wa FAO. Yanabaye umujyanama mu bya politike muri ministeri y'imirimo ya leta n'ingufu Minitrape mu 1993. Mushimiyimana Jean Baptiste yishwe ari umurwanashyaka wa PSD. Yari umwe mu bagize biro politike y'iryo shyaka. Yanaribereye perezida muri commune ya Ntongwe Igitaramo. Uwa 9 ni Ngurinzira Boniface wavutse mu 1950 kuwa 11 Mata mu 1994. Ngurinzira Boniface yishwe n'abasirikari barindaga umukuru w'igihugu ku musozi wa Nyanza. Mu 1991 Ngurinzira ni umwe mu banyapolitike bitandukanyije n'ishyaka rya MRND ryari ku butegetsi ajya muri MDR. Yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuva muri Mata mu 1992 kugeza muri Nyakanga mu 1993. Igihe yahagarariraga u Rwanda mu mishyikirano yaberaga Arusha, yaharaniye guhagarika imirwano ntibyashimisha ubutegetsi bwa Habyarimana. Maître Ngango Felicien yavutse mu 1990. Maître Ngango Felicien ni umwe mu banyepolitike nabo bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Akaba yaravutse mu 1952 hagati y'itariki ya 10 ndetse na 20 Mata mu 1994. Ngango Felicien yajyanywe mu kigo cya gisirikare ku Kimihurura yicirwayo. Ngango yari vice perezida w'ishyaka rya PSD. Ni umwe mu bari impirimbanyi zikomeye z'iryo shyaka, bari ku rutonde rw'abanyapolitike bagombaga gushyirwa muri guverinoma yahakurikijwe amasezerano y'amahoro ya Arusha. Maître Ngango Felicien yajyaga abwira abo mu muryango we ati, ndabizi neza ko bazatwica, ariko rega dukore politike y'ukuri n'abana bazadukomokaho bazamenye inkundura mbi twanyuzemo, bityo ntihazagire uwongera kubashuka. Mbibutse ko aya makuru tuyakesha Minubumwe, ni Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse n'inshingano mboneragihugu. Akaba ari amateka yacu tugomba gusigasira ndetse tukayamenya kugira ngo n'abazadukomokaho bazajye bamenya uburyo jenoside yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa, ariko kandi ko hari abagerageje kuyirwanya ndetse bikarangira bahasize ubuzima. Amateka y'uyu Ngurinzira Boniface wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu 1994 yaharaniye amasezerano y'amahoro bikarangira yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Boniface yavutse mu 1950 nk'uko nabikubwiye, avukira mu karere ka Burera, ashakana na Mukeshimana Florida mu 1974. Babyarana abana batatu. Yize mu Bubiligi Université Catholique de Louvain, ahabonera impamyabumenyi mu isesengura ndimi. Yakoze muri Minisiteri y'Uburezi imyaka 15, anagirwa umujyanama ushinzwe uburezi mu biro bya Perezida wa Repubulika imyaka 2 kuva mu 1989 kugera mu 1991. Tariki ya 16 Mata mu 1992 yatanzwe n'ishyaka rya MRND agirwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Uwo mwanya wamuhaga inshingano yo guhagararira u Rwanda mu mishyikirano hagati ya guverinoma ndetse na FPR Inkotanyi. Akaba ari nawe uyobora intumwa za leta. Ngurinzira yaharaniye ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano yo guhagarika imirwano, gushyiraho leta igendera ku mategeko ihuje abanyarwanda bose. Byatumye rero intagondwa z'abahutu zimwikoma, bamutera ubwoba, ariko akomeza guharanira amasezerano arimo ukuri n'amahoro. Minubumwe urugero itanga naho tariki ya 18 Ukwakira mu 1992 CDR yasohoye itangazo rigira riti, rubanda nyamwinshi yashinze ishyaka CDR kugeza kuri bwana Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Muri iryo tangazo CDR yamwise umugambanyi, ivuga ko rubanda nyamwinshi itazemera ibizaba mu mishyikirano. Iryo tangazo riragira riti, bwana Minisitiri, rubanda nyamwinshi yababajwe nuko mwayiheje mu mishyikirano
mwihererana hamwe n'inyenzi inkotanyi kandi ibibazo bigibwaho impaka bireba abanyarwanda bose. Ubwo se ubona ko amasezerano azava muri iyo mishyikirano uzayubahiriza wenyine n'inyenzi muyigirana? Wari ukwiye kuzirikana ko amasezerano uzasinya azagomba kwemezwa na kamarampaka y'abanyarwanda bose kugira ngo abone gushyirwa mu bikorwa. Ni ngombwa rero ko wivugurura ukumva inama za rubanda nyamwinshi kandi ukazikurikiza kugira ngo ibyo muzageraho bitazaba imfabusa. Ngira ngo ibi ngibi ni byari byatangajwe ubwo CDR yasohoye itangazo rivuga kuri ibi ngibi, aho yari yatangiye kwikoma uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ngurinzira. Byafashe rero intera tariki ya 15 Ugushyingo mu 1992 ubwo Perezida Habyarimana yise amasezerano ya Arusha akayita ibipapuro, anashinja Ngurinzira kugurisha igihugu. Tariki ya 2 Kamena mu 1993 Koloneli Bagosora na Runyinya barabwiriza wari umujyanama wa Perezida Habyarimana bandikiye Minisitiri Ngurinzira bamutera ubwoba ko batazongera kujyana nawe mu mishyikirano mu gihe cyose yemera ko FPR ihabwa imyanya ifatika muri guverinoma ihuriweho n'amashyaka atavuga rumwe na MRND no guhuza ingabo z'igihugu hakajyamo iza FPR. Tariki ya 11 Mata mu 1994 abasirikari ba Minwari banze kumuhungisha we n'umuryango we babasiga muri Eto Kicukiro. Abasirikari baramutwara bamwicira ahantu hatazwi, umurambo we kugeza n'ubu ngubu ntago uraboneka. Umwaka ushize twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, abana ba Boniface Ngurinzira batanze ubuhamya bw'inzira y'umusaraba baciyemo nyuma y'urupfu rwa se. Umugore we Mukeshimana Florida yamwanditseho igitabo muri 2001. Boniface Ngurinzira agira ati inotre Rwanda possible combat posthume. Ku itariki ya 13 Mata buri mwaka iyo twibuka abanyepolitike barwanyije Jenoside yakorewe Abatutsi nawe turamwibuka. Hibutse ko aya makuru cyangwa se aya mateka yose tuyakesha Minubumwe, Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu.